Welcome to Kobatanganeza special chat, special talk. Nina mdivareya, nina lijakandira. Nina mutu ane, atondi no ofisa zone wafi. Havano ni voda mdini, ni toya uva diva za kachichava, vato diveya kashango. Ni mdivareya munu ane ngamando bakala vendo, bakala limpoko, iwo humdandra magweja. So reka special talk or special chat, rasa zanana 50th birthday celebration. Ni dagro li hulu la mingwa ya futanu. Womlandra magweja ria batanganeza. Nikolibuwa ka utanganeziwa k'imbeganya mushumo. Ni mbeganya mushumo yabo zote zingabone asibanji banira ngari rano babona ko celebrate 50 years kana bakwita digitally ngafo kidaka sununga 50 years. Rechi koto sedza kana rado sedzana na ili digitally ne labori ngali bizori is the cultural celebration the celebration in yabori ko tanganyisa bathu bathu kuna bahulwane khasiela muzika khasi bembe la lurone ngamanda nere ngatombo zone ndizori bodzula borali uri husike hune bajia cheo ngapa bari ndi Congo ita celebration ya mingwa ya 50 it's a huge milestone bangari budza mini uchidaka 50 years celebration 50 years ndo bono zore andezvi ite mapungo ndiba ndi ane pa Gauteng Soweto Chawelo ndori lingo dwa ndiko chimbila na murida ari kuya madimba ali pasi masisi ndi madimba enonyani noti masisi ndiko dita rucho ndi hey ana mwa mutu ko fara 50 man ari he rama koja 50 za Jennifer ndorai ari zvite mapungo so ndia fati chidibwa ngamanda murida radzura kazvo ndarai vari ndezvi zvizvi ndikoni kuzvitela nge Soweto tikoni kuzvitela pa yani Venda ndibone ndi murida 50 minimini nana ndete ndichitakadza vatu vagai vachikuwani vadzura vakolira vari mimi norinata abe vatu vachidza badi nima amanda koma 15 years back 20 years back vari vachidepinda vatu apa so kuti zvinokoni kuzvivisa zvila zvito ndiri ndi celebrate 50 years ndori ando yedifira 40 na 45 ita diprepare 50 years ndisuzvinji ngamanda nditsuzvinji ngamanda vanji vafuna uva uri vaditongise uri niko dimbona ndikaditova njororo ndichandodzinginera ara azvicheka vatu vanonga bombali avongoisvikisa yani keso kulakidu avongoisvikisa nduri artist inja